Sengibona naye nje security lapha. Yayibona incane kanjani? Yabo uthi nje into yokuthi isecurity akufanele likhululeke kakhulu. Lize likhululeke nje lihlale likhululeke endlini. Kumele nje security limpinje lifuna ukuphuma leyo patrol. Indle security ungalali uzulale unethezeke unabe alinabi security. Into yokuthi nje leyo i-security iyakukhumbuza leli. Akufanele ukhululeke ngoba naye ngantshontshwa kasayona leli. Nayi kade imali le sekucanga ngisayibona ngizahambe kancane nje isithwe ile pole leandle leyane into yokuthi nje nayo kusamele uyigade uphume nayo uyizungeze yabo uthi uyipatrol kodwa futhi leandle ungakwazi uthi ujika ngala ubuyibona ngala ngemuva indlela encane ngayo uthi ujika uthi iround ubuyibona uyosithela ngale kodwa ubuqhamuka ngala uthi ucathi khona okulandelayo kanti wena qhamuka indle security indle security nenje ibonini endle enkulu bayibona indle security iyalhleka security uthi hayi ngeke indle encane kanje inje ithi umjondolo indle security umjondolo ithi umjondolo straight nje ithi hayi ngalala ngena umdlwane lapha iyabalance njengembuzi